बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिगा वतमा वल ताते बा यानी बयान दे सिगे वल ताते सिगा वाहिद मुअन्नस अमर गायब मारूफ महमूज फा व नाक़िस याई वल ताते दागा नाक़िस याई दो आताया याते यो बाब ज़राबाना बे तालीलात पशौशी अता याती वेलशी नो नाक़िस याईदो व महमूज फ़ादो व दे अमर सिगादो हो वाव पे दाखिला पे इब्तिदा से लाम अमर बसबब दर आमदे वाव साकिन शुदा लाम अमर बसबब दे अरना के दले दे वाव साकिन श असल से लाम अमर मकसूर भी लेता अते वो कायदा चुनीना सो कायदा दासे दो के लाम अमर बाद वाव वजूबन साकिन में शवाद वो कायदा दासे दो चिला में अमर उरुस्ते दे वावना वजूबन साकिन केजी वो बाद फा जवाजान वो उरुस्ते दे फाना जवाजान साकिन केजी फालता आते से देखा बिया फालता आते उवेल वो का फालेता आते दे उवेल द्वारे जैसे दी वो दे वाव न बाद वे लाम अमर साकिन वी वो सबबाश ई के वो सबब ये दागा दा कि अरब हर जा वज़न फ़ाइलुन बाशद बाइसालत या बिलगारज चे अरब हर जोई चे वज़न दे फ़ाइलुन वी बाइसालत सरा या तबगन या खपला असल शेवी वज़न दे फ़ाइलुन लिया से तगय्युर तबद्दुल पशे शुवाई वसत रा साकिन में कुनंद वसत दे एगे कलीमे साकिन काई हर जोई चे वज़न दे फ़ाइलुन वी लिया असली लिया तबगन वसत दिए साकिन काई दर कातिफुन से वज़न दे फ़ाइलुन दा ताय पशे साकिन अकड़ा कतफुन में गोयंद कतफुन व्याई कातिफुन दा यजे तव्याई खंदा वमा बाद लाम मुतहर्रिक में बाशाद वमा बाद दे लाम मुतहर्रिक वी बसा दाखिल दल दिफा सूरत दिफाइलुन बिलगरज यानी तबगन पैदो कई पस लाम रा साकिन में कुनंद पसा लाम साकिन कई फाचे दो फाया लाम साकिन कई उदमा बाद लाम मुतहर्रिक में बाशाद वलताते ता उगोरा कना लाम खो दे वाव दे वजना साकिन श वो दे लाम अमर न माबाद मुतहर्रिक ता कना वो माबाद लाम मुतहर्रिक में बाशाद दा मुराद दजने च दगा तायदाई पस लाम रा साकिन में कुनत पस लाम ये साकिन क वो वजह वजूब दरवाव वो वजह दे वाजिब दले वाव से कसरत इस्तेमाल अस्त जियत इस्तेमाल दा यानी दे वाव दे दाखिले दल न बाद लाम अमर साकिन दल दा प वजह दे कसरत इस्तेमाल दे ज़का दागा सुकून दे लाम वाजिब दा वल ताते रा अज ताती मुजारे गिरफ्ता अंद वल ताते ये दे ताती मुजारे ना अरनेवलिए दो गिरफ्ता अंद वो खुस्तिए दो या आखिर बसबब लाम अमर उफ्तादा या दे आखिर दे कलीमे या अती से आखिरी या न दो दा पर सबब दे लाम अमर गुर्जे दलिए तो लाम अमर या जज़म दा कना वो जज़म चे आखिर हरफ बंदे हरकत वी हरकत जने गुर्जाई वो का हरफ इल्ला तो ब्यागा वो गुर्जाई स्वाद नो नम सिगा वयत्तक है बयान ये दा सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब इस्बात मुस्बत गर्दानदा मुज़ारे मारूफ़ा दो नाक़िस अज इफ्तिगाल दे बाब इफ्तिगाल ना नाक़िस था नाक़िस आगावी चे लाम हरफ पसोई बंदे हरफ इल्लत रोशी और सराय लिखली दी यत्तकी बूद व यत्तक है यत्तकी बूद यत्तकी वो यफ्तागेलो लाम कलीमे पसोई बंदे ये या रोगला कना इत्तक़या यत्तक़ियो इफ्तगला यफ्तगलो बेदाया सकिन की तो तेरा शुरू दा खबरा दे यत्तक़ि वला असल वो यत्तक़ी बसबब जज़म के बातफ़ मा क़ब्लश अहमदा बसबब दे जज़म
چې په عطف د مقابل د رغله ده یا حذف شده یا حذف شله. و یتقه صیغه مقابلش چنین است. مقابل د صیغه داسې ده ومن یطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. ومن یطع من شرطیه داخل اطاع یطیع د باب افعال نه اکرم یکرم په وزن بنده بیا یطیع شه یا لکه یطیع بنده چې من جزم داخل شه بیا د غین نه حرکت لری کو بیا یا و د غین په میون سره اجتماع ساکنین روغلا یا به ورزری یطیع پوتې شه بیا یطیع چې د ما بعد سره متصل کوي بیا قاعده دادو چې الساکنو اذا حرک بالکسر د یطیع والغین تا کسره په دا وجه راغلی دو. ومن یطع الله ورسوله سیک چې اطاعت کوي د الله او د رسول د صلی الله علیه وسلم ويخشى الله و ډاریږي د الله نه ويتقه او د شدا یتقه یو دی بسبب د من شرطیه په یطیع ش عمل وکړو یخشى عمل وکړو خشیا یخشى دغه نه ناقص غرزوله ده یخشى پته شو ده. یتقی اصل شو یتقی په دغه شی عمل وکړو یعنی بیاک وخت من شرطیه په درې صيغه شی عمل وکړو ولې چې معطوف دي سره کنه ش بسبب من یطیع ويخشى ويتقه هر سه مجزوم گشتان ده په سبب د من درې سره مجزوم شله. درین دو حرف درین په دغه درې شه دو حرف علت بسبب جزم افتاده دو حرف علت په سبب د جزم پروتی دي د یخشى د اخرنا و د یتقه د اخرنا علم کلمه و در یطیع غین کلام است و په یطیع شه چې غین کلمه د لام دو ساکن شده بود ساکن شوی و چون با لام هر کله چې په لام سره ما بعد د اغه اجتماع ساکنین شد اجتماع د ساکنین رولا غین را کسره دادند غین ته کسره ورکړه و یتقه بعد حذف یا و یتقه ورسته د قافنا ما بعد یا صدو ورسته د کافنا د ورسته یا د حذف کېدل بسبب لحوق ضمیر په سبب د متصل کوله د ضمیر مفعول ول دغه حد تشای منصوب متصل یتقه شه وزن فاعلون پیدا کرده وزن د فاعلون یمین دک فاعلون لہذا قاف را ساکن کردند یتقه شد یتقه دغه بیا وګورئ و یتقیه داسې اصلي داسو ويتقیه بیا یا خو غرزه د جزم د عمل د وجنه خو کاف ته خو کسره شتا کنه کاف باندې خو زیر شتا کنه یتقیشه قاف ته زیر شتا بیا هغه کسره چې وا اپ سبب د پیوسته دل د ضمیر مفعول اس بیا وزن د فاعلون یې پیدا کو صورت د وزن د فاعلون په پیدا شو تاقهون لہذا قاف را سکن کرده فاعلون شه خود عرب دا قاعده دو کنه دا پوسټ 13 شلا په صيغه نمبر 8 شه چې بیا دی وزن د فاعلون باندې چې تشای روشي بیا هغه زوی شه منز دی سکن کای یتقه شد بیا منز یې د فاعلون ول منز تقهون وکنه شا صاد د حمله سم صيغه ارجه با بیان دا ارجه دا د کلام الله شریف د سورۃ الاعراف حسادو قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم قالوا ارجه با بیان دا ارجه دغه ها د یتقه غوندو د مفعول ولا شا خپل دو ارجه صيغه واحد مذکر امر حاضر ده معروف ده ناقص ده اسباب افعال د افعال نه د افعال والامر سرنګرسي اکرم از ده ارجه ده د ها ضمیر تماو سره ایسو بوا دغه مفعول لکنه
ارجه بیا اکرم وزن تسران سیخیږي چې دا شی یادو د امر د وجنا غورځېدلی دو او مازی وسران ګرسي ارجا یورجی وزن د اکرم یکرمو معنی دو مؤخر کرنا ملتوی کرنا شاده د باب افعالنا ناقصه دو بل حقوق ضمیر واحد مذکر غایب په پیوستول د ضمیر واحد مذکر غایب جهادو د مفعول ارجح شو چون لکه در قرآن مجید بعد لفظ و اخاه واقع شد چونکه قرآن مجید شه ورسته د ایغ لفظ نه یعنی د ارجح نه بعد و اخاه واقع دا از بیاو تا ګوره هغه د عرب ولا فاعلون و فاعلون د پوست دوی صيغه شه د فاعلون په وزن وچو بیا د ایغه وسط سکن کو و دغه شه د فاعلون د ابلون په وزن باندې چي بیا وسط سکنای اس جیم تا کسرا دو و ها تا کسرا دو ارجحی شا د مفعول ولا ها چې دو دغه تا کسرا دو جهوارو غل کنا اگر کا کلمه خو ګوشي دي خو په دغه حصہ شه وزن د فعلون روغای لہذا صورت وزن فعلون چون ابلون پیدا کرد صورت د وزن د فعلون په شان د ابلون یې پیدا کو ابلون یشتوی اونټ قاعده عرب است قاعده د عرب دو کې دری وزن هم چې په دغه وزن شه هم وسط را ساکن میکنند وسط ساکن کای پس هارا ساکن کردند پس های ساکن اکڑا ارجه و اخاه شد صیغه یولا سما غصوا دا غیا دوه کلمې دي د سورۃ البقره آیت شریف تا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دا عصوا جمع مذکر غیب صیغه دو ورسره واو یادا غصوا دا بیا داسې لیکلي دي د تلفظ په طریقه چې هغه پهله واو یې مشدد وخسته ده غصوا بیان یې دا صیغه غصوا جمع مذکر غایب ماضی معروف است چون رماو د رماو په شانه رما یرمی غصا یغصی واو عطف بعد آن آمده واو د عطف ورسته د غصواونه روغی آن ضمیر راجع د غصواو ته در بما غصوا وکانو یعتدون په بما غصوا وکانو یعتدون شه وقاعده چنین است و قاعده داسې دو کې واو غیر ماده از د غصوا ولا واو دا غیر ماده ده ماده خو هغه وی چې واو ساکن مقابل مضموم وي و دا غیر ماده ده دغه واو ته وی واو لاین یا غیر ماده کې واو غیر ماده در واو عطف ادغام میابد چې واو غیر ماده په واو د عطف شه ادغام میندای لہذا غصوا دغه واو لاین ده د صيغه و واو د عطف ته ورسته ما بعد شه لہذا غصوا وکانو شد چې د سرنګ لیکشي دا طریقه یعنی دا دوام واو مشدد صيغات ولسما ان من مش تلفظ دا سے پکای بیان یې دا بیان شه لیکلی دی ان نمن من یمنو دا مضاعف ته د باب نصرانا بیا ان نسبه په داخل دا نمنو نا یہ نمن جوړ کړل صيغه متکلم مغل غیر مضارع معروف است صيغه د متکلم مغل غیر چې د مشتو سه جمع متکلم بلی مضارع معروف تو منصوب با ان منصوب دو په سبب د ان مضاعف از نصر مضاعف تو د نصر بوبنا مثل نمد لکه نمد نون ان اس نون د حرف ان در نون متکلم ادغام شده په نون د ضمیر شه مدغم شو نمونو شه د پهلا نون چې دا دغه نون د ضمیر ده امونو
ازربو نظربو ازربو شه همزه ده متکلم ده واحد نظربو شه نون ده جمع متکلم ده دغزی شا دغه نون ده جمع متکلم ده لمتننی دیار لسمه صیغه دا د سوره یوسف د آیات مبارکه حصہ دو قالت فذلکن الذی لمتننی فیه دا آیات شریف شه دا د زلیخه مقوله دو قالت شهیا ضمیر مرجع دو زلیخه دیول فذلکن الذی پس دغه شایده دا هغه شایده چې توسه لمتننی معلومات کوي مو فیه بدخ کورشه شا لمتن لام یلومو معلومات کول چې چای واچار کړی و تو توی چې دا خو د زر بادو کړلو داسې دوګړو داسې دی وکړل کنه دای معلومات کوي ګراموي دغه توی لام یلومو اصل شو لواما یلومو د باب نصرانه بیا تعلیل پر شو لام یلومو بیا لام گردن باندې تسا قامه خو مې ویلا دا کنه یقالا لام گردن باندې تسا لاما 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 لامو لامت لامتا لمنا لمنا شا بیا وسا لمتا لمتما لمتم لمته لمتما لمتنا بس اس بودره لمتنا دا کی ما صيغه شلا جمع مؤنث لمتنا صيغه در اصل لمتنا بود صيغه په اصل شه لمتنا و لمتنا معنا وشي چې توسه ډېرې شزه معلومات ول مفعول نه دا سره ذکر چې توسه ډېرې شزه معلوماتیا کولا جمع مؤنث صيغه دو د حاضر جمع مؤنث حاضر اثبات یعنی مثبت تو ماضی معروف د ماضی معروف گردان دا اجواف تو اسباب نصره اجواف سرانګه دو لاما یلوم مد تول اصل یو لواما یلومو چې د غاین کلمه په زوی باندې حرف علت روشي به د اجواف دغه د غاین کلمه په زوی باندې واو رغلا ده اجواف واویدو مثل قلتن نون وقایا لمتننی شچکیم نون دا نون مکسوره نون وقایا و یا متکلم در آخرش در آمد نون وقایا و یا د متکلم په اخر ده دشه رغلا لمتننی شد یا د متکلم یې د مفعول به شو یعنی توسه ټوله شزه معلومات کول ز